أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Komori watukufu, Komori mjunda wao armaye masiwa ya Komori wa Komori mjunda wao bonzemo Komori umbushiriani bahati njema ikaundu bahanu mjunda wao tutaisamaha katirenge miadi au kwa jana arma vendo zoeri ngamjonjia direct van sha malheureusement njia tika arma mahafali alafu atanjuka wasuloda honi wakati urengwa pia honziani njashinda na njia zile raikaundo rakaiziana usiku wa jana bomasiku abonge tirenge miadi au kanangi wajibu ni njie zile razinu au kawo muhimu do ukari vehe message zo radhumani rizambe usiku wa jana wa Komori aini bahanu mjihundrao ni mahunde bahati mrangalia au banu abasa nana ni mjihunde bahati mrangalie karsartimize video nana mjihunde bahati tena mrangalie harumaye sheni ya habari za Komori do humbushuriani tasijema la hairi kawo bahanu mjihundrao nikenize toza za Kiislamu rimwambie assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamandi zo razrenga miadi kwa jana katsamba njuka unjia bahati mbili hedilo uyo sha kanza njeni mwene seni mbabibanu nirongoze wandu watu hunelewa ambuse ze video zino nzifanya ubanu kanza njeni wa rekebeshen warongoze sha raha neja towaze nyaswaza hangu alaikum salam neja towaze nyaswaza hangu tikaanza ni rectifie makalima ikawanjo jamu madda yo madda ya hangu njoka uone sabano ya huso video ya Hajimbai Swalihi ya ifanya juzi ya onesa ezenongo belu ya zipanga ho hosoli mwa ye bavu ya ngongo ni mpajini kamili ye mirwa maji ni mirwa damu ya nzoe sise ngabo wanadamu ambose kwa jailewa ye namna Hajimbai ya rongoa ngamjo njozi jabanu nionese mbabi bangu he namna nafikiri ni hizo Hajimbai ya hamba ne video yafanywa ni zuki wangu mjomba wangu fundi wangu mdebeni ya contrarie zile Hajimbai ya zamba ngamjo jabanu zinanue mbabi dinionese za rihansi banu tena dossier ya la salasa kabanu rimwambia ni ukana mimi timwambia ni ndondo nangozi kuna renge dossier ya uzuri wa dini inu yabo mrujo ka uhanyunga ngujo hanyunga ye ujo ka upwakovo ngujo pwakovo shati zi declare officiel ukana mide avoka wa uzuri wa dini mweshelezeni bwa Komori manaba nyinyi wanzo di wazaharaka vanu yengela salasa zanongona zamba juzi juma abo mtana na torea kakavati mrujo shinda ya mwaniye la salasa ifungujo heyo magobani yengeka jaheya vala mimi dena jopuhe kibri hena mna na kaurongo haitwa shi harmwe dossier yengela salasa kajahezo magobani mtojuridi munisheshe yengetodo habanu nrongoweze nongozenu hizo za use dossier yabo vano ikomba inu ye dawa inu wanuti uzuri wa dini waganye haufundi musadamu yaganye ze dawa inu hata la salasa uwezo magobani rangwe juma wane ya ganye dami haukati jideclare kamide avoka wa uzuri wa dini wakana ye pashia hao wakahamba hizo wakaona maslaha vangu mimi tikauhea nejibu neonesa katide namna hiyo hata ije wakati uno ya rengo ya hizo magobani yenge pala juzi bona rongoa namba ukana la salasange deva substitut du procureur ya yenge pala nguna yengu jo sisiwa ngujo bulwa formation ngujo siso hajuiji ya hizo magobani ngabo fanya intervention zinji za wandu wa bamba unjo wa dhukuruba harmo dossier ino shabu wa Komori yengela salasa kaja hizo magobani ya boya jopule ya kaupule kibru ndami leo inu haheya ya we kibre ya puha de hahe na kamlas akabano harmo dossier ino njo jani nanu nondo he namna zeno parce que kamlas harongo ka aila salasa harongo pia harongo zinji kiasi utosha na mwangalibu wa Komori
mndu akaubuliwa instruction yakauishiliwa daina fundi Musa pendant 6 heures de temps rangu botasi akauhoyo prison 15 heures. Donc dossier inu ngardu yamba ndo banu kabano yaganye tide uzuri wa dini yaganye tifundi Musa Adamu yaganye ndami avoka wa hao yazinga na zingarae zenongo zinu na zionesa katinjema haya yabo yalihusa na lori nardu jabanu rimbenulie ne dossier inu ndondoki ya sautosha abonge dossier njoka utende ni yambe bana dia husu dossier ya husu ya video ya Haji Mbaye Swalih. Haji Mbaye Swalih bwa Komori afanya video haone samba ukana harmaze voti zijauzin belungu taho ya tedamu entre Dembeni na Uziwani na ye hashangiriwa ne ministry wa finance nana oi ngomando Junaid ngabo wandu wa Zamba watatizamba bantu mimi bangu ukangabo wandu wa Zamba ukana bala Junaid ngujipango ende depite bayishwa kajabe hwane CRC shaya be hwa depite izo na kanza njeni confirme banu ya video ya Zuki wangu fundi wangu mzee wangu wakaza ndo kategori izo nongo izo piangizo washidembeni wawenshi pari Yusuf Sule Madimbamba ya zonesa ngabombo senrongo kajaelewa video ya Haji Mbaye Swalih parce que Haji Mbaye Swalih kajaba kadembeni kabatima intellectuel kati mzimba parce que tione video Yusuf Sule hakawazizia Haji Mbaye Swalih makadri wa dembeni ezidara mbali na mbali Haji Mbaye Swalih kajamba ya mdembeni ya soma hau kadri wa soma mzima Ibrahim Ali Mzimba Haji Mbaye kajazamba Haji Mbaye hakautoanya swaha voza mfuchia mbarongo nzima nanzo nimwambia Haji Mbaye bana yatawe dossier ya mbajini yaribule si wenye mbajini riambe rijuao haukaya Haji Mbaye Swalih weinge hamandami na Bolt na mwanamshohatu wala muikoni Maulida na wasaya waheba nu warongoa si ujwa hamba rongoza mahame si ujwa hamba rongoza bambao nabo sisi mimbajini yabole wa Haji Mbaye Swalih kahafuchi wanirongo hapa saransenya wakabanu wandu walio moroni harumezi dara mbali na mbali wao ndo wandu wariparao wakozao ne situation iliyo harumenti shakwa tujusubuti ujibenua ngwaripara wari nikaze formation ngamfikiri ukana tihe yabanu ejuma titorea yemba ministry hawe yemba directori hawe yemba secretary general ya bambao ijo ushinda iwanie la salasa ya tihoma gobani bala ndabona sana hundreze formation kaifungu jo heya na abo wandu pia walone zidara wa wandu washashi anjuka wazaba normal madayo shemana na torea kaifola salasa ngujo heya balanda bona sana hore formation eyo yani kando mimrulo Dar es Salaam abo wo mrulo moroni abo wo mrulo mahakama hawo mrulo mahala fulani aboge ekaleo Haji Mbaye Swalih kaleo Haji Mbaye Swalih harungo wa hamba ukana belungu pango ya tibalbala harumo mji wa Dembeni ekaleo hazamba yabuda buya hunda renseignement yabo ikahazamba yabungiyo hamada sibor ko hamba ndongo zanti za mabavu marwa jina na masiwa marwa jina abu mintona erreur ya Haji Mbaye Swalih yaifanya wali jokiri wo mrumba jini dia mwambia yalo wandupe ngwa jua ukarangu 2016 rangu 2016 bwa Komori azalia jarmwez ya rengensi hatu belu zembio zahe pia ya zihedembeni izo wandu ngwa juao kisiasa nde namna hiyo belu ngujua ukana yeti mru wa siasa yeti mru yelewa ndogo za siasa shahundu bahati leo harengwa directeur de cabinet
charge de la défense hasiabo haini mru tsohanmaze amri za hahe harumwe bavu mikala wa uzamba yamba jini yabo ubelu ifo ya mkazi bahana wakakapashia abo haka secrétaire d'etat wayatoka ukubali ya harumwaze amri za belu hafanya hata hamtina fitna hata hatolwa waka Juma Said Abdalla yabo haka secrétaire d'etat la même chose emana Juma Said Abdalla yatinwa fitna ya tolwa harumwezi dabo kana belu kaja kauka harumwa mindu ya belu ikaleo Junaidi habaki abo hata homwe namna hiyo parce que Junaidi nature yahe nele bumbwa la hahe ne manani ne nature ya hahe ukwezi na umezi na banzo shikitisha huliwe kamrado tayananu we famia hahe ya Junaidi maana yaelewa na oda ina belu wakamfanyia ze kwezi hakausau minduni habelu ye mruara iyo de maana za Junaidi ya wasuli hapo yabo hizo rakanzaru wone sebanu belu ze plaza hezo tipia ya zihedembeni hizo gar na ujua hizo ndongo zijua na Junaidi zo na mangalie bwa komori mikala wa uzamba eka Junaidi ngwanzo omji wa dembeni atutaha wandu wasoma hamanda mabani hahe wajodo partage fikra wazima shahende harenge wandu mafitna wandu kao ngwa utayari wahuzo ani wahuze elimu ya hao wahuze ze fikra za hao nuangamizo mji wa dembeni hawana fikra watiti akawo bwana tuo hamba adabi haini mndu mdembeni ngujua umru wa dini yo kwa fere étrangère ani umru kwa fere étrangère ya somadini kavati namna bwana huo haruma strategy za fitna danger waudo wanzani wa Junaidi eka kweli Junaidi leo yeye nguonokana ngwanzo eka kweli ngena ngwanzo mji wa dembeni zabari hindu watwenda wataha wandu wa partage fikra wasoma hamandaye haubelu ngapo wandu walo yabo dembeni shema na watu wataha wenda warenga wanankatoto watu ujwa utamba warenga wafanya wanzani wao ikebala wala de wandu ani wala wadohunda wana kontra wana interpersonnel ili ikama bala ngwanzo mji wa dembeni woi ministry woi Haji Abdurazak la même chose woi hata ngena wananya wamba bamzi madembeni zuki wahe halo la dembeni wanuizo ranzo ni mwende serimanu yoti parozamba ukana Junaidi wae na afanye za ufanya hata kana ushinda yatie balbala harumo mji wa dembeni no mji wa uziwani zoti parozamba harumo video za bira hasibabu ye ritmu namna Junaidi ya jibalia yatie balbala ya kadamizo mji wa dembeni pour ses intérêts na Abdul Salami mjombahe hakabo hakauelewa na Daina Said Swamihi mikala wa huzamba za mweze video zangu za bira hiyo de namna Jimbaye Swali wae ya zonesa sha Jimbaye Swali hatwa formation ya ziparisa shelewa elekale o mdu ja Junaidi ngwanzo yani yakane wandu dembeni ngwanzo mji wa dembeni haukweli zabari ndio tutaha watoto wa madinamiki wasoma shango yani yawanika yani yawana yafanya ze kwezi za hoso mabelu au fatihu wahundra namna yeshewesha mji wa dembeni waneshewesha mji wa dembeni ti kontra hakaizo zo utolo haini mwaha haini mri asoma ungulindo hunda yazi kontra ya mwaha na kwa mondo haka unome wa directeur general wa aviation civil wati na Junaidi wati na belu izo tizamba video zabira hata wowo kwa jajua paske engewa jua ukana ngabo mndu mdembeni wendo yani kila postu fulani wajoka waitafiti na wayangamiza izo nongori zijua ori zele wao yabo leo ngojo par esamru mdembeni ya lo tayari hama adabi hama Mansuri watona haya watona hata sheo hata mbadinyite itoka yonti wajo utawa mji wa dembeni urore no wahunde wana intérêt personnel parce que bano eshikitisha wao andu leo mruja Mansuri mruja adabi kwa tushinda wa wana hosoni mo wandu wao wabe wa madepite hauma mamera
ili waonese capacity intellectual yao wamba wandu shangwa ondo hata aba ani ngwa ondo wa wane wative wa depite mdembeni bamzimba ngwendo vanu wandu watongesa wandu wanu werenda dembeni tihindu do wandu wa dembeni izo ndizo rakanja jerzi benwe bana haukawo wandu wahimilie wahimilie wandu wa SRC wa dembeni ngabo wandu wenji wa SRC wa dembeni riwajua ukana ngwa ovala hemba hazi shaze mbio za hao ngwa waniawe shosha dembeni Mansuri na Dabi na Bambi wa Wasaya wao ngwa waniao hemba hazi ya hao ani wana wabala michele ngwa meao mikala wa hamba mrati do rumio miji mrati rumio mji wa dembeni mruna jirumia hunde bahindu yale abole wayinwe ka jimba ya swali haonesa ka belu mwanzo yatie kodo ya udembeni na uziwani yo haitia shaibaki yoranzori wonese banu ka belu na jue ukabanu dembeni ihoti fumbuni Dr. Salim haka kandida presidentiel harengwa hatu haruma faye habaliliwa wafumbuni kwa jajuha wanroha kwa jajuha izo kazina ujiri maudu ya Ibrahim Ali Mzimba ngondo depute abujo kiriba ke mwana mdembeni tena yajideklare kandida sha beluna elewe na Junaidi ukana ye kandida wa hao harumwengo ngoti dembeni bahi ngujo huvotewa hena mna wajofanya kampanye neze resulta hizo warenda sha kabatiza mjazo wala juzi wa taratibu azalia je premier dembeni shaka bajabira nzia kabajabira hata nzia hasibabu hindri wandu wajimobilize kabati nzia ya ukana azalingu jovotewa dembeni hau harumwengongwe asiku azalika jaja premier harumwengongwe juzi shabelu na jitio itwani hahe ukana izo yafanya fumbuni yarenga kandida wa kamili mumjini hao tena yamtie harumafaye yambalilie ni atirohe wandu warenge zirumba wajaze wadwenda utarumwe makesi wahewa fumbuni wadaze wasiwe izo kazi na ukiri dembeni izo kazi na ukiri ntini mwashongo maudu bala juzi Bakari na Edmo manaze voti za vira hena mnaila maana ni Mzimba ni Abdu Soifu ni Buraisani ni Sidi kabati mruanruao kabati yani yakauhenda harmaze voti dirkazwa na shewao Juma Sidi Abdalla akaanza yende kajenda yabo wakamsecho kwa Abdu Soifu kaja harmaze voti Ibrahim Ali Mzimba kaja harmaze voti Sidi kaja harmaze voti za madepite za vira ele Mzimba yajideklare kandida wala vanu mjomba hangu fundi wangu papa Muslimu Sule Madimbamba nganzo uyelewe ukana kweli dembeni ngabo makadri kweli ngabo wandu wasoma sheka siasa yorti hadalane Mzimba hatende hajidungu halafwe wa wararu yo hamba Juma Sidi Abdalla izo Mwenyezi Mungu afanya Chantili Papa Rafsanjani yeye cadre supérieur un grand cadre au trésor public ha retraite habaha shaiti mru wa siasa wala hajimbaya swali haka uvumbua siasa Fuadi yeu voti ancien ministre ancien directeur yeu voti shaiti mru wa siasa na tofautishe mru wa siasa na cadre wanu bahama technicien wahawandu wa siasa yentia hatu kweli ujojo urenge mduja Chantili yabo wote un grand technicien au trésor yarengwa no miwa TPG uishengu bwa depute yezi waelewa ukana wo imru propre na rimbe harme bavuinu ba kaja paro henda bahi sha yabo yeti mru wa siasa Papa Rafsanjani Hassan Mohamed Chantili yeye yeti mru wa siasa yeye technicien Mohamed Ibrahim ye technicien au production monsieur le maire shimeji wangu yanzalo wana wahuwahe hatu ngani mstehi shaiti mru wa siasa ye technicien wa production hama belu wanu belu ye timru wa siasa ye uvoti yabo
nartafautishe vanu mbuja uka teknisi hande hanji harma siasa ha kontinye siasa haja hakamrua siasa leo inu Dr. Ahmed Said Abdallah hende kandida mwa 2019 ya udepite hajawararu harumeba vya ngongwe sha yesjotonge sa yake mrua siasa dizo ya continuité ya siasa sha vanu ngabo ma technicien ngabo wandu wa siasa abonge harumwe ngongwe harumo mji wa dembeni mzimba wede mndu wa siasa ya mdunga yohamba Juma Said Abdallah purulo moma njaba kabati wandu wenda uo voti njaba kabati wandu waloma adera haruma parti politiki sha dembeni umji wa dembeni kamili ye mndu wa siasa ya kanti ya via siasa mndu wa daraja za hajuki siasa mkombe wa kisiasa habaha wo mzimba wabilinda tena wararu Juma Said Abdallah njaba kabati wandu wenji wa dembeni wasoma na rele wanendo mraelewe zo namba o yamaga ikahajimba swali he haja haonesa ukana Belu Junaidi ne ministry wa de finance ngwaona mipango ya ukadamiza dembeni zo kweli parce que Junaidi ngujua ukana kanga bumru mdembeni ya perse ya honda decret yabo yeye ukana ukabo yo babi wandu wajua pia yo tirongo ya udziha izo mikala wa uzamba ukajunaidi kana uparo kabala dembeni kene ivumbulwa vanu kabati tabu ya dembeni na uziwani izonga mkonfirme mikala wa uzamba tena nga msubuti nzambe kana ohe namna dembeni na uziwani iliyo leo kabati mru ujoshinda ya timfara kabo na ngamu amini ukana Junaidi ye kampanyu Junaidi aloni omuoni yenge ngabo wandu wa uziwani waijua surtu wazeye wajumkaza bahangu parce que namna habaha kabati tofauti ya homji wa dembeni no mji wa uziwani na vanu zinu rangu hale shabanu zinu kestio za divergence za politiki Junaidi nguyelewa ukana ekaba mdu mdembeni ha perse yabo yese fini vayengu wanoze taratibu hata yatoka bala nafanya katina bezo yafanya nongo harumensi katina bezo yafanya nongo harume bavu hawo mji wa hahe uziwani wa muhimu yeye yakae watikaye mdu aboti vanu Junaidi uwa vanu zinrongo mikala wa uzamba bwa komori bwa ngongwe bwa mbajini bwa dembeni na uziwani mikala wa uzamba vanu Junaidi hatojojibiwa ya juhebo tasi ya mbilo wandu pia wafu ya bakindae daye na Bakari wa udomoni watojojibu wakana wajuhebo tasi wa hunde makadri ya ngongwe pia yafu wa bakindae daye na Bakari kwa tina rongo wazifanyao kwa tina dotoka wake abo bahi zimba apotikanza ni Genesis ndiye ndondo kana intervention hajimbaye swali hii yaifanya ngama ndondo nzima hajimbaye tawa za fedha za mbajini yulizo rambao ribule si wambajini rizambe yo haki yaho wambe izo wahufuchia shatawa parce que ngono bwa zamba wandu wafasiri nai na vanu yo droit yaho tena tizamba ngamzambo shaizo na kanzani confirme izo kweli zembio za Belu pia ya kadamize dembeni yo hatu wandu wambajini wandu wa karibu na Belu wa dembeni ngwazijua ngwakosioneo taratibu ya Belu yonti pia na baadhi ya wandu wafumbuni walo karibu na Belu de namna ya udanganya inu wajawamba hari gramba jini inu kejakaya wakati Abdul Saifu ya kabo kejakaya wakati Said Hassan ya kabo kejakaya wakati Abdul Karim Nguna mrehemu wakati ya kabo kejakaya wakati au Martamu ya kabo hari gramba jini shaleo wajawafanya system hari gramba jini parce que wo zembio zao ngwaelewa ukana ikemba jini yamba gramba jini yabofumbuni bahi shekamba rido kubaliana kemba jini kansingi mabavu maili yabo fumbuni ngabajotola shafumbuni batola shamba jini ya juu halafu hiyo Belu no wandu wafumbuni wandu nusu kwaelewa ukana kairiti itirumilo hena mnayo vahe Junaidi wandu wao wangongwe iyo mengoni mo wandu amjosubutini ni mrande homage banu madi kapashia zembio zahe pia kapashia zembio zahe pia ne komba yahe na Belu do wani ya ukana tina ujwa ukamoto
rike hodingoni haibura mbaye ancien ministre riwani yewele mbajini ke ngongo ike prefecture rirowe rije lewe inujeni kadamize prefecture no mji wa Dembeni kati kadamiza o mji wa Dembeni abonkuranike na ukaya iyo mndu naelewe kana ekale o mndu mtini mashongo hau mndu mkurani au mndu muziwani au mndu mumji fulani wanzo yarende Dembeni tihindu yabo kadembeni ke tihindu yabo hate miji hau ke na ukahindu bahiyo de pla walonio belu tu kabanu Dembeni bahi ani yatsodziha wativumbulwa ngongwe wavumbulwa hari grambajini basi yonde player babe izo hajimbaye sauli kujazamba ndrabo haukai yonde namna wao wapangao wafanye namna hiyo wakadamize miji hatu wao avec leur intérêt personnel rionese vanu ukana haanza ntimize sujet inu nimwambieni ukana kavati namna iyo mndu na twaliendro ikambi Ibrahim Ali Mzimba haji déclarer candidat yoti gratuit haukange na zemwaye il est parmi les avocats le plus riche harumenti yo mgude hamba mgude afanya Mzimba ngena mwanye ngujo shinda yarumie mapesa harume kampanye yenu ya shindane no andwa serikali nao kwa na urumamba hindu hadi tena rionese ukana Mzimba ngena mji Mzimba ngena wandu haini mji ngena wandu wahe mafideli yabwe komba ngejo ukanziro yodizo hajimba swali yakauonesa ukahinamna mwajipanga mwanzo mkadamize ba Dembeni iliwatike mbanongo Dembeni enga mjo ugombana danya Mzimba na mimi tikauzamba ukana mtu amini ka Junaidi ngujobi hadepite chati jojibi wayende tikauzamba banu tijojibi wa Junaidi ajibe hadepite hauyende yende yashidana na Ibrahim Ali Mzimba haukale wo ngabo oni wenye bavu wajua yangojo Shabdu Soifu suwaende au yabehe mru jokiri tiono hatu wa declaration ya hao opposition uni fera mesure wakubaliana na sharti zao ijokiri yabehe mru au yende eski yabo CRC kwa jukao viranda hu yabo yabaki yonkodo na nkodo mbujua he namna yandisa shamdukaji he namna yihisao amla sedefi vanu kana Junaidi na Belu na mabehema jeshi mbajini hata shantuami ni kangabo jeshi ujo kaunja ntini mashongo ya bengu jazo hamvu kandida wa serse yonkodo do itaho yabo he namna wandu wa sawa ile mpira yabo wandu wa Mzimba wandu wa Abdu Soifu wandu wa fulani wajo prepa wajo unua zononde zireme ili wandu waelewe kana banu ngabo jojo dofanywa wandu mitezo kaleo Dr. Salimu akavotora rais wa daula yemfumbuni Belu yemfumbuni kweli Belu hasubuti hapo majeshi wa mrenga wa mtaharu mafaye ili wambalilie yatidise bahi wafumbuni wadaza badizo kazi na ujiri Dembeni kazi na ujiri tini mashongo kazi na ujiri uziwani ho Junaidi na ministry de finance ranzi yabo yode mana hajimba iswali yamba kana ngabo nkodo ipangwa yo kweli na banu nkodo kitidebe tingongwe bahi yu haini bahavungwa panga onkodo yawe yabaki mdwa ngoma woko ngomani yawe ya narende na murajoka banu dona izo mjodo ambazo rizamba yuru bahana kanza nionese ize intervention ya hajimba iswali ne ya husungu mbajini ne makalima zuki wangu sufule madimbamba ya tekeleza nionese mbabi mada ya bili na ibe anibe habanu bwa Komoro anzo muyelewe ukana dossier ya uzuri wa dini inu tijideclare tamba ukana mide avoka wa uzuri wa dini tidungue komba inu tina wile jeza lewe inu uzuri wa dini tidoheza sheo la salasa ya rengwa fungwa si uzuri wa dini wala tifundi musadamu ya ganye komba ndami avoka wa hao haukabo wa Komori ritihadalane yenge la salasa kajahezo magobani midi na jokati pule kibri wala la salasa na Komoro actualite wanro mararu wala waelewa ndongo nzima wa pule kibri hamasu manazali shaizo na kahanzani wanese banu dossier inu hanza wanro yelewe ndondo waske banu tizamba juzi kabanu yezi ti post kamrunge ministre aunge directeur
aunge secrétaire général aunge procureur yoti yezi do wakati zeno ebezwe yaho ya haja wapara yeye anomewa yalone decret wamwambia nifanyie ndongo fulani haraka hazifanya hasibabu ndawe wampara ya hujua uwe mdo dossier yenu wahi kanza ikazwa kikafu la salasa yatifungwa procureur Junaidi yemru ulo derrière comme l'actualité tizamba ngamzirejezo ba hata we dossier weyaitawa samahani weyaitawa iende premier substitut Faiza hamba hazamba nro hambanga hena mna balu harcèlement ya wandu makadri wa bambao na autorite wa bambao na maulama wa bambao na bamvi ya manotable wa bambao wa wandu pia wahezi wafanye taratibu hata la salasa ya tihezo magobani sha substitut Faiza hamba ukana henamna balu harcèlement kweli shabanu zitendwa zikanti na banu zora kanza zambe banu swafi danyi wandu wa uzuri wa dini haukabani la salasa hadelire pia wandu wa uzuri wa dini wa communicaze formation contre fundi Musa banu la salasa de hundi hakumori ya rengo ya fungwa shabanu hata kamlasi wonge harume dossier banu ya bakinge mrumweni ngabo wandu banu wasa havumbuwa pia abo baki juge ya saisisewa ni procureur harume instruction ino bano inu formation ya bulabo inu enquête havumbuwa wandu wenji mamambru wa uzuri wa dini kumfukare na zinu tido zamba ze video za hangu zabira hano kati nilo harume dossier ya uzuri wa dini inu mikala hamba kawe fundi Muse ngabo wandu wa harume uzuri wa dini wa ukaushia watoze formation zaho tido zamba harume ze video bana tujua fundi Musa akawelewa mtujua ndo uzuri wa dini wakawelewa shaizo nanzo nimconfirmeni bana Muhammad Ismaila ambassadeur Njizi Daniel ministre yedafu mo finance mumsele ya bambao ye secrétaire général adjoint wa Cour suprême Idarusi Musa mumtuje na ubandhi ya wandu wa bambao mfundi Mugalidi wao pia wajuha taratibu za uwani ya la salasa ya tifungwa yoruba hanu ranzori wonese ukana evanu Danieli ngujue fasiri ya ezi evanu Muhammad Ismaila ngujue fasiri ya ezi haukabanu dizo na hamba ukana banu yezi tino ti post kai kalima ya yezi ti post shayezi dokana uparea nomewa ya ufanyeze nongozila wakati wanzao Danieli ngawe ministre mamru wa gouvernement upare ho mahakama uambe ukana utahe haja ukana emru watifungwa yarengo yafungwa yabonga kitikero wafana we evanu nyi wandu makadre wa bambao ma autorite wa bambao mwakauana la salasa yatifungwa vanu nyinyi domlo derriere wandu wanu wadorongo hede wanzao weto mwe mafundi wanu heli wanzao evanu fundi Mugalidi wa ufundi waho vanunga dizo confirme ukana vanu wewe dekina mpoa mafundi wanu sheo haukaya tutambere zino ritiambila nenrabo wa komora vanu manandrongo hao itwa shiva nuleo dabo kana vanu engela salasa kaja kaya fungwa hena mna natorea mtujoba watujohe ya vanu wako uwanza wanisheshe vanu hata inde mana vangu leo vanu de minde naganye ekomba ino mide naganye haukaya mide avoka ekavoka harenge dossier haiwasili shata iwasili mide avoka wa huzuri wa dini yabo mimi tiganye dossier ekomba shatido huzuri wa dini tinde tifundi Musa da mide naganye worka hanzar wonese ukana mono jana vanu ngaremao system
ngabo wandu wajohele wanai hau wajohamba jao hau wala tihulwa hau wala jao shari wono jana baka mahafali mwali ya uzuri wa dini azali haka preza hata harenge mrongo hama encourage fundi Musa hama encourage association wala ila azali haka ukonfirme ukana henamna uzuri wa dini wazowafanya o haka encourage ukabano singa karutu ani ngarema system wala azali hakaunda confirme ukana uzuri wa dini ngwafanya urongo ya serikali waladhimu wazifanya watu uzifanya wala adabokana azali hatundu haundukana inu association inu ikanti hamishinzia kikweli hohenda bala ila sinyi nkuu ya kahanza ya wakonfirme wala wandu watahuwa wanie la salasa zodi zoru johamba ya waniela salasa ya fungulwa azali hambia fundi Musa ukana ngasodingoni mwaho ngasodingoni mwaho siti wandu azali shaye njema za hija ngardo hamba embandro geste azali ifanya jana ila haka ukonfirme ukana association yinu ngwafanya urongo njema za lazima serikali wafanya banu zenongoza association zinu darasa emisada wakaufanya zenongo wazifanya ya Jibril nezenongo uziri wa dini wafanyao banu hata wanu ko association faina ngwafanya urongo njema zinji ngabo fondation soprano wao kwa sahazinai zinu rongoza lazima daula wafanye yabongele we daula ekakwa tushinda wafanya wanduzi emilia shaleo Muhammad Ismaila leo Danieli ngamondo mahime dingoni mdo para wandu haruma telefoni kamjaona kama wale ya parwa naibu ndanyi mwamba onga nyaezi wala mtu haze nguo harume bambao haukamuone hakana kamtina pouvoir kamtina puissance harumemba ezino mruja Danieli ulo ministre wa para mru ya Saidi erangu ya mruaho ya kagardavi hata ijei hondre watu shinda wa wana ya twenda ya lala na nyinyi wandu ma autorite wa hebamba wa mahimilia ya komora actualite mwatu shinda mwenda mto gardavi enda lala mde hata ijuma botasi yaenda ya shiliwane mahakama shaya lale ya tulaze nguo ya lale harma seluli na kalson vala nyinyi ndo makaupuha sheo masihabo nsi mwatu hazengo kamro watu hengo mrukanti ministre Daniel haukana kamjaishiliwa kamtina ezi wa nyinyi baiza nyinyi sawa ni mabeni ya kampanyari wakomori ngamjwa mabeni ya kampanyari andala ko renge maja hata majajo tulabala taaniwa ya mabeni ya utamajaya mbaiza ministri zizo ni Muhammad Ismaila ni Danieli ni wao pia makadri wa bamba wonti pia mahimili ya hodingoni makahanzamu ili mkadamize uzuri wa dini mkadamize ze association zinu vanuri ele wakanyido wandu mahimili wandu yenga mfikiri ukana Danieli eti beni la majaya sababu ministri ya toishili wa tani babahana na singaru jua urikauzamba ukana ngabo wandu wa bambao makadri wa bambao walu harumwezi do walodi ngoni mweze rongo Danieli ado subuti yamba ukana ye para mndu mahakama bakana shia kaka mjafanya rongo hizo ngamjoni pasheo wala mdehula bahala doktora shadhani la bamba ukapati doktora ebanu ngamtongo tahamu dakanda mize mijimititi yabo Danieli bo ulo munkazi yabo bahi kapati mji tena arme bambao ndo subuti yamba na banu nganzodi muelewe vanu mwana wa mzaze wanu mzaze wa musada muri parsaza renseignement woi hapo hamjwaize hambuzi famiza hingizo yabo ngwajojwa humrenga yareje ende iho ekale wa bamba ukatumzingara haukawa bamba muhimi ngamanzo mumkaze karo bahari hapo hamjimtiti Danieli adosubuti amba ukana hapo hamjimtiti dani na abo juzi yemana wandu wa hezio wakaunjia zahani na daweni wofundi Musa harumaze voti zabira leo inu wajangwa onea ukawo mnamrura hapo hamna mjimtiti hapo hamna mjimtiti hapo basi inaredwa tihindu hapo Danieli kaubidi bumwatu haze nguo mkenti haukaka mtina mvu harumwezi
kenganya nyamvu harumwezi mjoka mtoa la sala sala rangwe juma for months jana leo mfu mbili ngupasho moto la salasa ngupasho moto vanu kamro sababu li instruction vanu ngabo wandu wanzi haukana mercredi ngujo parwa yende ishiliwa ijo kilika parwa juge d'instruction wewe ujo orenga mndu hamhezo magobani hafanya hata une semaine 2 semaines hata 3 mois vanu instruction unio 4 mois ay 4 mois juge yo ujo tena ha renouveler 4 mois na vanu tendwa shashikanti na rele wanendo la salasa hakubali pia havumbua mamambru wa hoyo uzuri wa dini wa komunika formation wa mamambru watimizi mfukare hapo mndu najue kama wandu wa uzuri wa dini wao majina yao yasanga yabo mahakama yabo ranzi yavumbua wandu mfukare wa uzuri wa dini wa komunika formation ili wa détruise uzuri wa dini wa détruise dobi Mramando fundi Musa wao sawa julao ni mahakama kamlas wongu joishiliwa haini mwahajo sakomori hapo joishiliwa kabanu weide ya rengwa bo ya muri hakomori yabo kamlas tena usai kibri sai puha au kaya vanu zetengo zikanti kirasmi hakubali pia kabatiba hanu ya rapproche wa handrabo hakubali ze efe pia yabungu jorumiliwa na vanushe tendwa shinu zinongo za funga kamla la salasa zinu harme procédure pénale yabungu jorumiliwa article 144 ne 145 harme procédure pénale yo ibalia 2 ans ou 3 ans de kisharia yabo ekaleo kamla la salasa hasange ngenge madadepo yabo dabokana babumbulwa wandu ngabo wandu wenji wavumbulwa hatanga mwanamshe na mvumbwa bana na parumvumbwa bana wa video ya lola renyo womba ba hemdembeni shaim singani wonde kina wavumbulwa harumaza ngozi parce que banu wandu wambakana ngwani ya uwidi d'accord na mrambi erango suku wandi sorongo wa emrundo parce que banu jibrilu voenda mwendo babuha wandu wambakana warongo wambakana fundi jibrilu hatimnika 2000 euro au 3000 euro shamruna rambi erango suku warenge dossier ya uzuri wa dini hata na fundi Musa ye mru ya rongo wa harume komora actualite yamba hanika fundi Musa mapesa ngumu hiyo hande paranta juzi kabajabu hamrenda harume majilisi yamba ukara banu kuna unji abantu bangamu hiyo abo ngamanzo ike vanu hude ana upasheo vanu sisi vanu wajo transforme wabengarde yao ngar posheo voramba oze kweli shabanu wanruanu hotoka wanjie mndu ende hata wanjie kana emna hawazia heyo ntiti ngabo mwanamshe mdrage ani hizo ndrongo ikao kaijabidi zambi shihe wosoni mwa wanaume abongele aliusa na lwarie kwamba mkaidindo wodo wazamba mkaidi leo mkaidi mwananya hasara bahati ya konkondo bala piero yabo leo uzuri wa dini wa juha shabano siku jibrilu bahe ya jokana mvu haruma ya joshida wasuli komori jokiriba ya juse wanu leo uzuri wa dini wa juha shao wandu garanzori confirmeni vanukana wandu wa hebambao wenji wa hao wawabangwa wania wedo senu wapuhasheo hauka kwa jaishiliwa watahata ratibu la salasa ya fungulo hata hahe magobani vanu yonyangu honjia enziro ndo horoha vanu enziro ndo horoha wa magobani wonziro ndo horoha ho magobani vanu hasanjia vanu baisho hafungulwa maudu mfumraru shahanjia hapashwa moto hapulwe kibri wapulwe kibri yabo bahela salasa ay kamlas
ngutojifikiria baborono yeye mzima de yarengwa yabo yeye aka Faransa iho kamlasi hapara wandu wao pia wahunde soliso yatifungwa kajashinda eheke wakawaili abo watu tukawa heziwa yabo kamlasi aba hosa komori yo hadi waza kwa hiyo dosienge jo kabo mdomlinda yabo na rumuribuli yeri rongo haitwashi babanu yenge kardaka yenge handa hakaja kaya heziwa mjoka mrangami mjoka mridanga ani mribaze hanywa sisi jokari pulaze kiburi sisi banu komba inu tirenge tiwana tirongowa wadea baturi wadea ye jodea ngujodeziwa shaizo da hunwar maze Facebook sha umahakama yokabatiza udea ena warenge na zabarindi ye page ya komora actualite rangu juzi la salasa ya rengwa wasazidu kuwatwa urungo zabarindi wasazidu kuwasalimu amri hauje ngwari ya uhindri kwa jamba wana mvuu wanu utovada buno uranganya mafuno ude mafundi wanu deja tongesa sisi rahamuo shabanu wakawanu rielewa ukana namna wadunga Jibrilu ne darasa wajardi wapunchia uzuri wa dini shabo wapushia uzuri wa dini kabati hata mishinzia kanti ukanafundi Musa yedonjia malahoni Faransa yerenga mali haufanjao haungabo wandu wabakana ngwa muyao baratojo ekababu hamruban simikala wahamba habangu yo fundi Musa na tiniambie message naambe miuporo fulani mjini fulani miuyeshi mahala fulani numero telefoni yangu dainu tini kafundi Musa mbahindu fulani kajanliba bagardo mstezise fundi Musa yalibede neyu gardo mstezise harumaze video banu gardo fanya video banu rimbia zize mlenje halafu izo ranza wandu wazambe banu shale woyu izo rakanza riwonese banu ilirtimize suje ngari mwambiao ni bana ukana la salasa hapa shomoto rangwe juma ataleo mfumbili maudu fumraru ngamjuka mujwa la laiho tena yabo baishwa maudu hatoparwa hafungulwa hafungulwa shabo ekibri puha ngyo hamaza livo ya wahiloni motola fanu ekibri puha na mwangalie déplacement za azali helizilio katudo ni kaondo mihono harende haja wala wahindi wadungo ufanya jaw helinu wahindi namaste yende heli yaliyo katuni kamru mhono halafu hizo ndizo rongo hizo rakaanza zambe banu kana la salasa hapasho moto yababu ya sapasho moto yabo hasapu hekibri baisho hafungula maudu shaizo rakaanza tonya sahabanu hauzia osoni mafundi Musa ngarjuao ukananga bapangwa mipango maana yonde namna ladhimu zifanyishi ngeladhimu wandu wabambao wanzao wahimilia wandu wanu la salasa wajuhe wende watahe suluhu osoni mafundi Musa yonde namna zipangwao kartoa unya sahaba nuambia fundi Musa kana tina ujia niambia usamihi au tisamihi sheka wandu wabamba wao waja umuhimu uangalie wajue madina ya hao wandu wajue huja wa utahesulu hiyo njaba ukubali au haraye shanga mina za formation ukangabu wandu wabambao manotablu na mafundi watanganyi hao wapanya mpango wafanya hata watahifundi Musa wamtahesamaha ikeza bira zibiri ili la salasa yafungulwa vanu la salasa wasa fungwa ni mahakama wotifundi Musa tidea mfunga wotifundi Musa tidea mfunga yabo wabambao mwanzao la salasa yafungulwa na mtanganyihe muunjilie bambao kamili rekamndere kaikoni mrenge mfanye makatiba ya kweli wanduanu wazioto wadabu karatamba mrati kritike ndongo zilo kweli shado utovu adabu watikeza ukana hari ngarada tahe samaha ngartau samaha bafundi Musa ngujoelewa waimra kwa mji mtiti ngujoelewa ya kubali yesuluhu hiyo ili yafungulwa
yabo la salasa oleo hende hakanti devant le juge d'instruction. Mwambie monsieur le juge ngamkubalize erreur nafanya pia. Mwambie fundi Musa risamihilane keza birazibiri no yatihe magobani na vanu ngabo za sama hambali vanu samaha yofanyishia polisi au gendarmerie. Sheka zendo mahakama hula kabaja samaha hula sharia shofanya hazi vanu si hakarla wahambe mahakama hatu ngauma hii sheka wadungu manongo ya kiukweli ya kiuhaki ngladimuri yambe vanu ho mahakama kabaja suluhu kabaja arrangement shaho mahala bahaya arrangement do polisi au gendarmerie. Sheka zendo mahakama yabo kabati mpeteo yabo na vanu hizo razorambe wabambao na mjuhe nyoti pia mparo wandu pia re maulama mwanzao la kalmasi afungula re makadr re ministri wabambao Danieli Nwanyao mwanzo kamla la salasa afungula na mjuhe mtanganyihe mparane haukweli msinyele katiba baheli neele waoze nongozinu ngazwenda hata zisinyise katiba kakwa na urongwa tena. Wakati hiyo nyinyi wabambao ndo mjo utrahilwa nwandu wanu shati de mahakama wala ti fundi Musa fundi Musa hizo zimbakia za haheka hata wasuluhu wakubali au harai shabangabo ngabo ministeri public waundu wa sawa mzingara wa mgamata la salasa si mwanadamu banu habaha indi mahakama ngarmwe sharia na fungulo maudu na tifungulwa shahasa hapa shomoto hasa hapule kibri yabo ya baki ngoishio ngabo yanzi habanu yamba ukana kamlasi hawai hafanya bie hai anule yabona bakiho hamada sibora baki munu parce que sisi wasaya hena mna rongo wenu ngarijua uzjori hundai karena hoenda komori ekayezindei eke system iliyo ndei vonga borjua uzrambao karena urumilo wa sharia ngardo kazo bahanu ulwarife yabo karena hoenda yabo wewe ujihisi ukana mwende na mwende vanu habaha wanu wasawapu hekibru zabari ili mcho urongo warangu juzi komora kuchalite masaziduku kamjaba nyinya mvuu kamjaba wandu pia Jibrilu kamjaba wandu pia mzee Jimba kamjaba wandu pia Kiramu na mudunge bangoma ngondelea wehe leo yatamani mhogo ngena showaja yatamani gobo ngena showaja kumalemale ya tonanza kocha tatashi tona mtobwa yabo banu habaha banu warazingarwa yabo leo ndunaka naendelee eneza ekale mdungu pesa hii mdungu joda hashtag uzuri wa dini wende washtaki waukadi hizo wakaufanya hizo wakaanza haukawalewe Muhammad Ismaila walewe Danieli walewe procureur Junaidi procureur hata we dossier no ili yatijoye kada ede yasinya ya bwani hezo nongozo tupia wadanganya wasikwe waelewa wani wakama entu shabu na banu na wastahamili la sala sana stahamili bamdu jwa ulo wanembe yahe kakaihelea usiu banu wa ulo wanembe hawa kawodo wahimilia wa hezi inu la salasa wewe mdu hezi wandu wahima wanzu wa mwani wa wandu hezi yabo kamdu haula wanembe yahe mdu kajuhe ya usiu mdu kadu ya usiu kamdu haula banu hata nono bwenda yatula zengu jana yatula seluli baishwa 1 heure de temps baisha lera mbili ai baishwa saa nzima hauda dakika mbili sha na stahamili nono yatihe usiu baikamdu haula wanembe yahe mdu kaihele ya usiu embe ya mdu yorema mdu nyumnyu ijunga mdu toira mche bas mdu toisonya yabo naziwa hundre mana waulo wanembe ya hao kamdu haulo wanembe yahe mdu kaido ihele ya usiu mdu daza abonge wandu wanu wakawalewe walewevu au kawalewe Muhammad Ismaila katina rongo zahe uongo pani walewe ambassador njizi wakati na rongo walewe Danieli wakati na rongo engengwa una rongo kajajo kufungwa wala timwambia ni ana ye presence ya azali jana harumu uzuri wa dini mwali ila lazima mreelewe sinyu mkuu hoso ni uzuri wa dini na azali yaelewa na elewe
ya toelewe shama ndo nionese ukana ila sinyunku ya boya baki nda wanu wataho wadonje muoni wanjia hili vandu wanjia hari wa honde solisio la salasa ya fungulwa shaka basi tabu hako hapa shomoto ngujonda mbezo yaona haudemare abo nge abo yali usana larie donc yole ba rakanza jero nese mbabi ehele dossier ilio vanura haye dossier ibulwa formation yabo baishwa mezi mingabi shaini siku kamla sia josa komori ngujwe parwa yeshiliwa yaeziwa ba ngabo mamamru mfukare wa he uzuri wa dini wavumbulwa abo mtu nado ishilia endo nando tina uvumba madina banu shanga mjuo kana ngabo bandu mfukare kamla thalasa ya wavumbua wa uzuri wa dini wa komunika formation yabo fundi Musa jua da uno uzuri wa dini heli mlio haukawandu mfukare wa mamamru wa uzuri wa dini wa site wa nila thalasa deva le juge wa komunika ze formation zinu ya kuhamba yabo wandu wao ngalazimu paro waishiliwa yabo kamla sibahe ngujo paro yaishiliwa ngabo tonto Rajabu tena uko paro tonto Rajabu ya vungulo abo yalo Marseille womu mzahla bambao ngabo wasaya msabangu bodoni tiji sabankuni tiji sabambononi wavungulo wandu wenji harume dossier inu ya la salasa inu wandu wao wabongwa joka utaho waishiliwa rawandu wa uzuri wa dini wako pere da wana komora actualite la kamlasi yesi hakomori wende wa defende mwananyu wambe ndrabo ukazondrabo wasiziduku wale shamdudu wandu wa komora actualite wale shamdudu na mribule rirongo werijeri toweze zehamu baba nuenge wodu anda kajakaya fungwa mjoka murikaushia sisi watu joka wapanga wandu hao wajabanu wadori dokari pule kibri wanu mana ndongo haitwa shida bakamide avoka na zingare dossier inu shabanu enge kwa jaka wafungwa tijo hundran maso anda ya vinje ndorongo ba abo banu ngamina furaha auka kamru hadungu komba hazingara komba mruendele hata itimizi mwamba kana yemkaidindo mkaidi mwananya hasara yabo ngarjona na tena kamgwa benze o dimanshi njema ya hairi na baraka nguna rinke musomwema wa hairi yarinike imani yarijailie emasiwa ya hatu ya roho mihononi mwe mafujari wanu kamgwa benze walonio Mwenyezi Mungu ajalie walomulo pitani mgwe wabe onono wanzo wanruwa mgwe wabe wanzo wanruwa mgwe wabe insha Allah wanzo wana mgwe wabe haini mwanadamu Islamu ulo haruma yansi surtu wa Komori walo haruma tabu nguna watowezo kamgwa benze baladina hadha hasa wa dembeni ni familia hangu wakiharuma rehema na amani na usalama ngarjo na tena kamgwa benze